Morasis persista Ásia Centro Saúde Becora. Antes cada centro saúde Sira e a capital Dili apresentam dados quando moras neve macresista o número as e a cada centro saúde Sira e a capital Dili e a tinane tier dados CCF Centro Saúde Comunitária Becora Josué da Costa moras neve resista as e a centro saúde ne e a tinane makanesan hispano diarreia Josué da Costa relata hahuhu si fase da hulu to fase da rua ki a tinane moras neve macresista as e a centro saúde Becora mag-ispa ho total caso rihun sanulo resini deliu. Além dene ihamos moras diarreia nebe magheta número as ho total caso rihun rua resin no número hirakne mai husi posto saúde 5 hanesam posto saúde hera kada bunak darlau ailok no centro saúde comunitária Becora. Moras nebe ke ya seska Becora nebe ke ya warter pen ida agora as nema ispane iha ya seska Becora de ya 8.244 ne ya sepinta seska Becora de depois tu ir fila fale mai diarreia ne ya 1.795 ne seska Becora de mas quando está composto se be na seta po el post ne be ke 5 ya area ne hoto berarti liu tambah hoto tu tiane ya dia 11.462 Ispan ini ya, sedangkan atau diarian ini ya 2.212 orang. Ini toona el pos era foto, el pos Hera, el pos Kadabuna, Darlau, Ailo, Balibar ou Becora Racing. Sefi Centro Saúde Becora mos informa causa husi moras hispane, mas husi rairahun no higiene pessoal. Causa ispa nerasing ne, idamos tambah higiene pessoal. Ida fale si situasi na kondisi por exemplo agora nessa itada da né estado halo ela be alargamento estrada né raira ida que ta maka step teves dalam rumah sir suru dia rai serne usikala estrada serne kareta motor halai suar ida ne ini causa barak mai. Durante ne moras hispane halo paciente sira isbot inus meti no mear no atu halo prevenção ba moras ne cidadão hotu tem que usa máscara. Teotonia Neto, GMN.